Hello guys, niato din hikaron sa Bohol Bee Farm. Bohol Bee Farm. So in this area, dirita nga area. Vlog. Sayang ba? Oh. Okay, so walking lang ta, nag-walking ta. Para po na ta exercise ba. So pwede mamunta pasulod yung sakyanan. Ay, pasulod yung sakyanan. So padulong na ta sa gitawag ko Bohol Bee Farm. Atong tidon kung unsa ning naa dinhi sa Bee Farm. Okay, dinhi na ta. Nasiro. Apa. Ano yang ato nga Bee Farm area. Okay, Tigong Function Hall. Oh, dirita nga site. Purok Function Hall. Wala pa nalanhi din sa Bee Farm. Amo mo isoroy. Eh, area na arito. Ini nga part. Sedya nga part. Garden area. Dari nga side, barangay hall. I-proceed ta. Whoops. Yan ta din sa gitawag the Bee Beaker. Bee Beaker. Oh, nothing like the sweet of baking. Ano yung tuanan din kita na itong madagko ng mga sandwich di pagkadakuha sandwich. Oh, pre, dagko ka sandwich pre. Mga sandwich pre. Pagkadakuha din karang po kita dako nga amon gitawag og kuan katabi tang with bread siguro ambot lang ano lang para tagna proceed ta din okay Bohol Bee Farm. So atong tidon din kung unsa gining ipanghinambog din sa Bohol Bee Farm. So dito ang side side, itong side. Kurog lang ako kamera. Get inside. Inside tag, inside. Oops. Wow. Nila mga delikasid. Sama ni peanut is honey coconut tea. Honey. Dara pre, honey bee, ano na? Honey bee mo din Amo din kita og honey bee farm kay na mga dugos diri. Amo ni Amulet. Ang gigo ni Ma'am Kwan ba? Amulet. Isa. Dire mo na area mo ni re hindi kita mga dagon anting-anting nadiri sa Bee Farm ato mga anting-anting sana 50 asin tibok asin tibok ganyan asin tibok kalamay pre bagol ito na ganyan hamo adiraw itong kuan labintador